Ha bakran sikilat pathai kubor mentakasngi u ken sim karat merwet ulong ba unsa ujor sya ying bishar persya yu uman bahalang phankon halor kajing that pencak burom jong u persya yu sim rat merwet bat kata kalong hadin kajing keno jong u ba sim rat merwet uladon kti bandi ka khendeu ka siap syaki barjela laru ban kedeu hangne badang hakini ki kendet sngi uba man bahalang phankon ulalet ujor sya u cem ka KHADC hakaba kajing lek kendu jong u ya UCM kalong ban penpau ya kajing bom hun mensim ya ka jubab leng ba ka RTI ka baute usamla ulawat jingtip halor ka rukom di bethet jaka ki barjela hakisnong beper ki bahap hakarat merwet ya ka ba ulawat leng ba ka office UCM ka hima melem habakren sikilat pathai kubor u ken sim ulong ba hakijing kren jong man bhalang phankon ladon ru ki kentin ki bakeno persya yu UCM ba uladon kti bandi jaka syaki barjela kabalong persya ya ka Meghalaya lan transfer ak kharkhandai spa nyopwe habai de bat kate ka jingkeno uman bhalang phankon nakaliang usim marwet dawa bau hab ban pensyai bahai ka jaka ba uladi syaki barjela bat nalor kata wahab ban panmabru hakmat kilat pathai kubor namar kate ka jingkeno ba klem nong rem jongu ka penjak burom yanga kamtam banga klem don kti hakibakum kita kikam lebe an bandi jaka syaki barjela ngawan hane ban pensyai halo ke jing kono jong ne u bak man bhalang hakon te ke jing kono yu hakne kisi hakpo social media bat haka kot khobor te bu de unong pan RTI te wong bang sam ai ka jawab nam ya ka RTI bat ukeno ong ba ngidi caka saki barjela te ni kong hane ngam pensyai ba oi ngira yup yang kita ka RTI ke jong une uba man balang akon te ngipat harjudna ka jingnang start le sing tip ya katakaan ni burom an juga RTI ak dong hajar san te isu kali ya kumne ba ni kloi menjawab ya ka RTI jong pi tanpa pensai hangi ngirong ki babit ba pensai hangi ba hakano korkom ba kene ka dorbarai karung hapo juga anda juga RTI ak lese ke jing sim tip juni lase mongko babakla teng kwa ban sai ke kum gibriu ki mamdam ke jinang start teng kwa ban sai ban tip takaan te pan kata ka RTI ni ong mungkin jawab yo te ngiru ikloi ban ai kata ka jawab ante pensai ni ba hakado korkom kan ka dorbar right ka hapo ka RTI ak ende haji tip juni ba kidon tang at leki information yang ba right RTI information kawi ka central RTI information wat kawi ka state RTI information temdon kadang kadang thok ong ba ke right hap ha anda RTI information te ni ongru ni clear ya u te suba batai lang ni kadang ka section ane ka close ane ka rule ba ke ni right hap hapo anda juga RTI ndang ada lalai lapan saya kata ngiru ka masuk ni labat ai kata ka RTI namar ba pan lang bakum ka atum ai de ngiru ni ong ba ni hap ai in pensai susu ken ba ka ai kang ba jadi kwa jadi pan tu ba unyo ka ba kam sai ka ba kam nya kata ka RTI te hadin lu kram la ban ai kata jinsai te hadin usale kong ujuan nak sa desungsil halo ka baraj ba halo ka mamlim te hakatu ka kaya junging na keliru ba ka office jungi kamde ka office of profit ka de ka office nga ka customer law ba de customer law ba pe ikene ti dustur te imju pen kam ka pisa government te la dagin kam pisa government ada gidon ba panate te ngamai kata nambang kam pisa government te ngiti ba pe ikene dustur ni kam ni ka pisa government te lese jing sutu jing long ka kala te yong kata yong ai pen sai swai yang ni te ndang ni la sai te ai pi kata ka ai jong pi ken kwa jong pi ken te pen sai su kam nya te hadin pat wong ba ukino enga ba simrai mawet udi jika saki barjela
Te kene ka anhi kalau jong 1971 kat kum galan tasra kala kang lupa ba udhar mu education ne sepoga jala jungi anhi kala kang lupa te une kuno la man kena ngam ta sem dak saki sabut te ha kidon kene ki we pat de khar ki bala sa before dengan 1971 itu wat ka anhi ko pedang kiri stare ke jikanya ki coba kala man wed dungi ki don hasilong ki don di khar don jikar jong te itu bala sa slam alright te ande hangne pot ong bangadi tu hap matau hapan kata saki satar ong hae kata jekar bangadi udikar hapan ke kon dam lam pen te hapan map hapo media nembak media sak peba ban matah ne ngalak file kene ka case persa eu ka criminal defense bat kene ka civil defamation bat kene ka civil criminal case persa eu balada mlak pen syai alor bangadi ke cika sagi dikhara teo hapan map hakikot khobor jadi kono jungu namar bangang masih hab kadung hable ya kene ka defamation case namar kum kine bun bak dikeno kiwan hangam na dum chwa te kane ke dikeno jipriu kalek mun kakta ka buram ka reniang ga junga habang ele chagi briu ba ki om bosi mulai bodi jika sagi barjela bodi ke jika sabat jela te mangata masih ngaben odang kes akne kisinya kan ikibriu ki ba tho dia nga kan ai kan kono ga defamation case mang ong ba yo ikibriu ki baklan ti kam ne om tai te nga kam ai sebab kena laplat labun plat kum kena ga kuno tada matang le no da kena ka civil defamation case but ya ka civil criminal case rasha ku ya ne o man bhalang akon nama ji sam jakar jonga kesim kabu ki kum kene jai bendrio te ngi ki basa kaput andon kata da don kata ga mesim hadu kata beli mun nyerap ini udah kaput sene kanong jing hap jing jar hane mun bhai kene ka sene nomor ni sodong laket ki we pat ki jelang te da don mesim beli mun nyerap ini ka jabat sene to kan ai mesim lang ki biasa kaput to nyet dang ne pen bhalang kene mit iwan I like something yang maret bener bersmit beli mun yalam kata beli mun yarat ini dah bang ini dek sewe ki jaka batul rasam do hataru mun wan te to ai lentil lak neti kuno ngindak bener daput hataru wong te kini ki bi ki ero ki itang ne karai marwet dang karai marwet don yu pot marwet ngentip na pi kene ki bri ki basutu ong kala sutu kini kede tang ba mut kini ki bri tang ki ba dong jumut da kume ngentip kan hi mata kan pe jauh ne te mate ngade ngala file dengan ga civil defamation case against you jadi no du te mun ap ha dira juga ka kod badan borom bless you